Amasahina leitung bupia kami kasate tu ni December ni thum sang ni som ni lengain World Disabled Day na vekun za na le in na chipai ka hon bu masahi tu ni World Disabled Day hi to kitonin thu tamlo ka hon genwa ma video tamlo ka hon bol ding kumtengin World Disabled Day anaki zangjela uchi in India ga ma leng Manipur nge ya leng anaki zangzel hi Hai World Disabled Day kichi kha World Health Organization in leitung bupia kipol khom na lian pen anabol a hi a World Disabled Day zat hoi a hi china kumtengin December ni thum World Disabled Day zat ege ding a hi ana chi utok kitonin India gama leng leitung bupia hitale akizangi ge khata hi Disabled Day hi le International Day for Disabilities chin leng anamin bo hi Mai ziakin tu kumin leng kami kasatam takin Hai Disabled Day na ki zangzela hi chi thei phalo tam takom dingwa hi chi kangai to na honglanga wai ziakin hi video na na eta atop tan na na eta bangthuong ki gen hiam hi video chi na to ana in swag ding in ka hon ngen hi Hai World Health Organization in bangtup le ngim na a Disabled Day chi min bo hiam chi hoi taka anangai hiding in ka hon ngen thak thak hi tu kumin thupi pai pi khat ana koiwa wai banga ichile fostering disability ahi a inclusive society for advancing social progress chi ahi wai banga gen na a ichile walwan zolo te pan pi ding support bol sak ding I society a iten khom nawa amawa dingwa avekwa iten khom nawa amauleng elaka tel sak ding amawa hina bang bung to pom dim chi thupia anakini hi yain tu kuma tu pena ne hi le banga ichile igam sunga walban lo ichi ten leitung pumpi ana poinga I bible in leng ipathiani lenga poinga ma ama hi le mun khen khat ngiala amaute ki ngai na zo talowina ngai poimoh zo lowini omwa I omtawa yaite laka ananung pena bangma ingai to sau lowa ina hi khak sekteu kha leitunga tu lain khok sama ma mai hi chi itahak lang nuam hi wai ziakin fostering disabilities ichi banga ichi chiangina inclusive society inclusion disabilities ibol chiangin ama sapeni nigam I society in eite pawin igen ma bangina I khosunga iveng sunga vual pha zolote vual ban zolote bangchi bangini khotwa bangchi tanin I khotwa chi ina tungai lang sakwa chi kingai to tham ching ma isa dot na ikibol zel poimo ma mai na khosunga izia levea in sakin khanga vual pha zolo bangchi bangin ni amu hiam amaute bangche bangin pannalak pi a bangna chi pan pi seka chi nalunggel a hiding a hi khotanga a hi lo le society a thil hi na thil tuam social gathering chi tuam te banga pan bang chin ila a ahong ki hel zelu hia chi ingai to ding a hi bana biakin a leng bolba lote khatalen hoi tak tak ne talen hoi pi nei a hiwa saptuam banga leng bangchi bangin izang phatwa mu hiam amautia din biang na mun honga mun ana om hia mun o ion hia wheelchair janga pai te bang dia kholina saptuam makai te le saptuam mi pi ten bangchi bangin welcome I bol hiam amaute din muni bol sak muni on hiam chi hong inangai to khangeu hia so thak ding poimoh tamma ma poimoh ka saka hi ziakin haite khong hon gen wai bana tolai ni khang to tama ma maiwa leitung bupi khanto na ahata ichangka nga saptwama leng inkwana leng society a leng bolban loten leng mun hoi tan hoi ta tangu kipa huai lua lekha siam tak tak lengi omta o akipa huaya ikipa pi ma a hi le uchikom ka laka mi kwa hiam khat kilko ma kwa ma phok lo saptwa min leng I society le phok kha het lo
in sung mi te na to min leng ingai sak lo mi tam takana om sekwa hi waite kha tunin World Disabled Day a hi to kitonina ilung simte wak sakina amaute koya kilkoma a omwa chi kha ingai to thakle u thwa isa hi leitung pumpi khan to na ahatin eite ma banga disabled teleng apoimo atama amau teleng eite ma banga salam khalama di angai to ngai ahina poimo tampi ani hi heigen telaka pethe bol thei di mi kwa ma midangom hitwan lowina nangle ke hi hi hoi ziakin tunin hei disabled day ahi to kitonina disabled day izat na to kitonin poimo pen a hi le amaute a hi naw i phok pi dingu a hi i thei pi dingu poimo sa ka hi aziak banga i chile amaute leng pathianin ama bat pia abolte a hi nawa alung simu atak sau mi te bangin bwal phazau lowin omma leu iza tat pia mi te za bangzo ke ma leu inung phwa poimo ma hin ka the Waizakin disabled te kha leitunga tampi muwa inwai sia in isimo bol theimo ku hilo ahi pathiani na dei bang taka bolte ahiwa ama bat pia bolte middel khan na mule nang na mu theina zia pathian pa na pa toidi khebai khat na mule nang na pai thei zia ka pathian na pa toidi hozang na bila khozang na nei lote na mule nang zathea om na hilam na phoka pathian na pa toidi chi kha nangai to hoite bana charity ahia thilpia ki pia kwa zong saka hun sangmai di hilowin government hitale society hitale isapton hitale opportunity piak ding we hi in kwan hitale participation amau ki hel theina banga chi izong hyak pia ahong ki thel theina diwa amau te itel sak ding tan moni piak ding temo po ka hi chi hi tun thei thak le u thoi tunin hi International Day for Person with Disability agizan na iswa pi we need opportunity not charity we need empathy not sympathy chin kan again se kai atom na pending in tunin World Disabled Day anazanga anangai khate teng athakin I disabled tan pi temo na sangam pi ahi mo ahi kelemi kwa hya ma ningun hun epidingwa mun hoi tan hoi hun hoi bol sagding wa pathian lama kipom khata yongom sem theina dingun amaute hen to mailowin pathianin amau ke bat pi ai te hun bol ma bangin amaute leng pathianin I tahi manina in na ba na maute lama thakin zak thakle chi kaun chial na ai lungsim khat lunggel khat nei khomin pathian minina maute adin ka kisa thak di chi thei dina ka hon chial thaka hei World Disabled Day hi to kitanin na bekun World Disabled Day zan no